Pozdrav drugari, dobrodošli nazad. Ovo je kanal My Fungi and Nature. Moje ime je Miloš i mi danas nastavljamo naš put kroz čarobni svet gljiva. Ostanite uz nas i naučit ćete sve što ste želeli da znate o gljivama, a niste imali koga da pitate. Ukoliko već niste, možete klikom na link u opisu videa pristupiti našem Discord serveru. Ja se unapred izvinjavam svima što zvučim ovako zapušeno, ali prehlađen sam već nekih 10 dana. U ovoj epizodi završavamo priču o pleurotoidnim gljivama, odnosno bukovačama i vrstama koje liče na njih. Današnju priču odpočinjemo vrstom koja najmanje svojim izgledom podsjeća na bukovaču, dakle nije tipičnog pleurotoidnog oblika i pre se može svrstati u panjevčice nego u bukovače, ali ako gledamo širu sliku i bukovače su neka vrsta panjevčica. Vrsta o kojoj ću pričati je vrsta Hypsizygus tessulatus. Pripada familiji Liophyllaceae, redu Agaricales. Isto ovoj familiji pripada rod Liophyllum, o kome smo pričali kada smo govorili o jesenjim aromatičnim vrstama. Ova gljiva je relativno retka, raste kao saprofit na različitim vrstama listopadnog drveća. Ima tipičan pečurkasti oblik i kao takva, ako posmatramo vrsti iz roda Pleurotus, najviše podsjeća na vrstu Pleurotus driinus, o kojoj smo pričali u prethodnoj epizodi. Dakle, ima šešir koji je poluloptast, mesnat, silazne listiće i masivnu, debelu, krivu dršku. Boja šešira je najčešće beličasta, beličasto-kremkasta, a na samoj površini ima takozvanu mermernu šaru. Listići i drška su beličasti, a drška ponekad može biti korenasto produžena i duboko uronjena u supstrat. Meso ove gljive je belo, čvrsto, prijatnog mirisa. Otisak spora je bele boje. Jestiva i kvalitetna gljiva koja se od davnina uzgaja u istočnoazijskim zemljama. Spada u grupu gljiva koje se nazivaju shimeji i jedna je od najbitnijih komercijalno uzgajenih gljiva u ovom delu sveta. Ovoj gljivi je slična njena bliska srodnica Hypsizygus ulmarius. Ulmarius raste gotovo isključivo na brestu, dakle potiče njegov naučni naziv od latinskog, odnosno naučnog naziva za brest, ulmus. Ova gljiva je poprilično slična Tessulatusu, a kao glavna razlika se navodi odsustvo mermerne šare na šeširu. Međutim, ovo nije 100% pouzdan način za njeno prepoznavanje. I ova gljiva je jestiva, međutim uzgaja se samo Tessulatus. Sada slede dva roda sličnog imena, Neolentinus i Lentinellus. Treći smo već pominjali, a to je rod Lentinus koji pripada familiji Polyporaceae, redu Polyporales. O njemu smo pričali kada smo govorili o panjevčicama. Rod Neolentinus pripada familiji Gloeophyllaceae, redu Gloeophyllales. Njega još uvijek nismo pominjali, odnosno ovo je prvi put da pominjemo ovaj red. Treća vrsta, Lentinellus, pripada familiji Auriscalpiaceae, redu Russulales. Ni njega takođe nismo pominjali do sada. Iz roda Neolentinus pričat ćemo o vrsti Neolentinus degener. U literaturi se ova vrsta još može sresti pod nazivom Neolentinus schefferi. Ako se sećate epizode o uvijačama, čavlićima i slinarima, možda se sećate da smo pomenuli nekog nemačkog mikologa Juliusa Scheffera, koji je umro nakon trovanja vrstom Paxillus involutus. Po tom mikologu, Juliusu Schefferu, nazvana je vrsta Neolentinus schefferi, odnosno Neolentinus degener, koje ova dva naziva su sinonimi. Ova gljiva je mesnata, čvrsta, levkastog oblika, nesrazmerno malog šešira u odnosu na dršku kod mladih primeraka. Šešir je levkast do ravan, margine su mu često povijene na dole. Površina šešira je beličasta do kremkasta, često fino ljuspasta, pri čemu su ljuspice tamnije braunkaste. Listići kod veoma mladih primeraka nisu izraženi, a kako gljiva raste, postaju sve izraženiji i dobijaju svoj oblik. Ono što je karakteristično je da ova gljiva ima testeraste ivice listića, znači to je jedna od karakteristika koja se vezuje za ceo rod Neolentinus i za rod Lentinellus o kome ćemo kasnije pričati. Drška je obično centralna ili može biti blago ekscentrična. Pošto je produžetak šešira, znači ima taj oblik, deblja je pri vrhu, zašiljenija ka osnovi, beličasto kremkaste boje i može biti tamnija ka osnovi, crvenkastija ili bordo boje. Meso ove gljive je čvrsto i vlaknasto, neizraženog mirisa i gorkastog ukusa. Raste kao razlagač na različitim vrstama listopadnog drveća, preferira lipe i topole. Znači najčešće je pored vodotokova, potoka, reka i tako dalje. Njen otisak spora je beo, spada u nejestive vrste. Ovoj vrsti je slična njena srodnica Neolentinus lepideus. Ova gljiva se od vrste Neolentinus degener razlikuje po tome što su njeni šešir i drška
izraženije ljuspasti i sa tamnim ljuspicama. Šešir ove gljive može podsjećati na šešir vrste Lentinus tigrinus, o kojoj smo pričali kada smo govorili o panjevčicama, ali je mesnatiji i čvršći, onako deblji od tigrinusa. Takođe, kod ove gljive je prisutan parcijalni veo koji prekriva nezrele listiće kada je gljiva mlada. Sa njihovim sazrevanjem on puca i često se zadržava u vidu nekih tragova na dršci. Drška je izraženo ljuspasta, iskrivljena i spojena, znači, sa supstratom na taj neki način. Parcijalni veod je prolazan i veoma retko se fotografišu primerci sa zatvorenim listićima. Što se tiče supstrata na kome raste, ova vrsta je česta na četinarima, a još češće na obrađenom drvetu, znači na drvenim železničkim pragovima ili na banderama i tako dalje. Ne smeta joj tretirano drvo, znači boje, lakovi, premazi od katrana i tome slično, nikakvu ulogu ne igraju i ne mogu da spreče prodor ove gljive u to drvo. Slično prethodnoj vrsti nije jestiva, ima neprijatan miris koji podsjeća na miris katrana ili nafte i tome slično. Iz roda Lentinellus obradit ćemo vrste Lentinellus cochleatus i Lentinellus ursinus. Prva vrsta Lentinellus cochleatus raste busenasto, formira velike grmove, njeni šeširi su tipično pleurotoidni, znači mogu da budu školjkasti ili trubasto uvijeni. Imaju neku braunkasto-crvenkastu nijansu koja je svetlija ka marginama, tamnija, gotovo crnkasta u centralnom delu, tamo gde se šešir spaja sa drškom. Listići su beličasti, beličasto krem, silazni, testerastih ivica. Drške su tamnije, slične boje kao i šešir, kao osnovi tamnije, znači crnkaste. Međusobno su isprepletane, izuvijane, a ponekad mogu da budu i međusobno srasle. Ova gljiva ima izražen miris koji se opisuje kao miris na anis. Njen otisak spora je bele boje. Ona raste kao razlagač u različitim tipovima šuma, a pre svega preferira listopadne šume i bukvu. Jako retko raste direktno sa panjeva, a najčešće se nalazi pored panjeva, pri čemu su njene dugačke drške najčešće spojene sa tim panjem, znači duboko pod zemljom, ili su vezane za korenov sistem. Ova vrsta se u literaturi navodi kao jestiva, međutim ja za sve svoje godine bavljanja gljivarstvom nisam sreo ni jednu osobu koja je ovu vrstu probala, pa bi ja ovu vrstu vodio kao nejestivu. Zbog svog karakterističnog izgleda, izduženih drški i duboko silaznih listića može podsjećati na vrstu Pleurotus cornucopije. Njena srodnica Lentinellus ursinus je tipično pleurotoidnog oblika. Za razliku od prethodne vrste nikada nema dršku, raste bočno pričvršćen za supstrat. Znači ima taj tipični pleurotoidni oblik koji je školjkast ili lepezast. Šešir je čupav, najčešće crn u centralnom delu, braunkastiji ka marginama. Margine su najčešće talasaste, valovite, nepravilne, listići su testerasti i zrakasto se šire od mesta gde je šešir spojen sa supstratom. Boja im je beličasta, beličasto krem. Kao što sam rekao, nema drški. Lepeze su do nekih 10 do 15 cm u prečniku, međutim mogu da se spajaju i preklapaju, formiraju rozete ili da rastu terasasto, znači jedna lepeza iznad druge, kao i druge pleurotoidne vrste. Meso je beličasto, blagog mirisa i gorkastog ukusa. Otisak spora je beo. Ova vrsta raste kao razlagač na različitim vrstama listopadnog drveća. Nema upotrebnu vrednost. Bukovačama je slična i vrsta Sarcomixa serotina. Ova vrsta nema narodni naziv. Pripada familiji Sarcomixa C, redu Agaricales. Ova vrsta raste tipično pleurotoidno, znači školjkasta je, lepezasta, bočno pričvršćena za supstrat sa kratkom redukovanom drškom. Njen šešir je poluloptast do lepezast, znači u nekim nijansama žućkasto-zelenkaste, maslinasto-zelenkaste do braunkaste boje. Kod mladih primeraka je svetliji, znači sa dominantnijim žućkasto-zelenkastim nijansama, dok je kod starih primeraka tamniji, maslinastiji do čak braunkast. Njen šešir je gladak, često lepljiv na vlažnom vremenu, margine su mu kod mladih primeraka duboko povijene na unutra, a kasnije postaju ravne ili talasaste. Listići su blagosilazni, međutim postoji jasna granica između listića i drške. Drška može da bude ispucala ili prekrivena nekim fragmentima, ljuspicama i tome slično, koji su tamniji. Generalno je redukovana, kratka, znači do nekih par santimetara. Otisak spora ove vrste je beličast.
Meso ove gljive je žućkasto, beličasto, blagog mirisa i blagog gorkastog ukusa. Raste kao razlagač na različitim vrstama listopadnog drveća, ali preferira bukvu. U literaturi se vodi kao jestiva gljiva slabog kvaliteta, međutim postoje neki navodi da ona sadrži neke kancerogene materije, što je tvrdnja koja nije naučno utemeljena. Ne postoje toksikološke analize koje su ovu tvrdnju potvrdile. Tako da uzmite to sa rezervom. Još jedna školjkasta pleurotoidna vrsta je Philotopsis nidulans. Ova vrsta pripada sopstvenoj familiji Philotopsidaceae. Ovu familiju smo pomenuli u prethodnoj epizodi kada smo govorili o vrsti Pleurocibella porigens, odnosno onoj vrsti koja je u Japanu izazvala masovno trovanje 2004. godine. Vrsta Philotopsis nidulans je karakteristično žućkasto-naranđaste boje, izražene, intenzivne naranđasto-žućkaste boje. Boja ove gljive potiče od pigmenta koji se nazivaju karoteni i ti isti pigmenti su oni koji daju naranđastu boju šargarepama, na primjer. Njena površina šešira je prekrivena nekim vunasto-vlaknastim tvorevinama, znači čupava je, njene margine su duboko povijene na unutra kod mladih primeraka, a kasnije su talasaste ili ravne. Listići su zrakasti, znači ova gljiva nema dršku, već od mesta gde je ona spojena sa supstratom, njeni listići imaju tu neku zrakastu formu, odnosno šire se zrakasto od mesta gde je ona spojena sa supstratom. Slično šeširu, obojeni su izraženo naranđasto-žućkastom nijansom, možda za nijansu svetliji od površine šešira. Meso je tanko, žućkasto-naranđasto, neprijatnog mirisa i ukusa. Ova vrsta raste kao razlagač na različitim vrstama listopadnog drveća. Nije jestiva. Početnici mogu pomešati bukovače sa vrstama iz roda Panus. Rod Panus pripada familiji Panaceae, redu Polyporales. Dakle, uprkos tome što ima listiće, bliže je srodan poliporama, znači čvrstocevkama, slično vrsti Lentinus tigrinus, koja ima listiće, a zapravo je, da tako kažemo, polipora. Mi ćemo ovde pomenuti vrstu Panus lecomtei. Ova vrsta se može u literaturi naći pod različitim nazivima, znači Panus lecomtei je jedan od njih, drugi je Panus neostrigosus, Panus rudis i tako dalje. Ranije je ova vrsta svrstavana u rod Lentinus, pa se može naći u literaturi i u tim nekim kombinacijama Lentinus, neostrigosus i tako dalje. Bilo kako bilo, trenutno validna pripadnost ove vrste je rodu Panus, a nazivi Panus lecomtei, Panus rudis i Panus neostrigosus su sinonimi, pri čemu se Panus lecomtei smatra važećim, odnosno validnim latinskim, odnosno naučnim nazivom. Ova vrsta raste lepezasto, najčešće kao razlagač na hrastovima, mogu da rastu više primeraka međusobno sraslih tako da formiraju rozete ili da rastu terasasto jedna iznad drugih. Boja njenih šešira je sivkasta, sivkasto-braunkasta, a ponekad mogu da imaju i ljubičaste nijanse. Šešir je prekriven gustim oštrim dlačicama koje su najizraženije i najprimetnije na marginama šešira. Same margine šešira kod mladih primeraka su povijene na unutra, a kasnije postaju talasaste ili ravne. Listići su silazni i spuštaju se niz dršku. Drška je ekscentrična ili bočna i predstavlja produžetak tog šešira, znači u delu prema supstratu. I sama drška je čupava, možda čak i izraženije čupava od šešira. Meso ove gljive je žilavo, kožasto, prijatnog mirisa i gorkastog ukusa. Ne smatra se jestivom vrstom zbog svoje čvrstine, odnosno kožastosti ili žilavosti. Njen otisak spora je bele boje. Vrsti Panus lecomtei je slična njena srodnica Panus conhatus. Ova vrsta je ređa, krupnija, masivnija, mesnatija, manje izraženo čupava. Najčešće su dlačice koje prekrivaju njen šešir finije i kako gljiva raste, opadnu, odnosno njen šešir postaje glatkiji. Izraženije je ljubičasta. Slično prethodnoj vrsti, ni ona nije jestiva. Pored ovih vrsta postoje još neke sa pleurotoidnim oblikom, doduše one su obično sitnije pa se malo teže mogu zameniti sa pravim bukovačama, ali svakako ćemo ih ovde pomenuti. Neke od njih su vrste iz roda Crepidotus, familija Crepidotaceae, red Agaricales. Ovo su sitne pleurotoidne vrste koje rastu do nekih 5, 6, 7 cm u prečniku, najčešće bez drške, odnosno bočno pričvršćene za supstrat. Najčešće vrste među krupnijim iz ovog roda su Crepidotus aplanatus i Crepidotus mollis.
Ove vrste su beličaste, beličasto kremkaste ili sivkasto kremkaste. Ovo je boja i njenog šešira i njenih listića. Za razliku od vrste iz roda Pleurotus, njihov otisak spora je rđast, pa tako sa sazrevanjem ovih gljiva možemo videti tamnije nijanse među samim listićima. Listići su zrakasti, znači šire se zrakasto od tačke gde je šešir spojen sa supstratom. Rastu kao razlagači na različitim vrstama listopadnog drveća. Nisu otrovne, ali se ne smatraju ni jestivim vrstama zbog toga što su dosta sitne, nežne i nemaju neki izraženi ni miris ni ukus. Još jedna sitna pleurotoidna vrsta je Panellus stipticus. On pripada familiji Mycenaceae, redu Agaricales. Raste do 3 cm u prečniku šešira, ređe veći. Karakteriše se tim nekim pleurotoidnim, odnosno lepezastim oblikom šešira. Šeširi su najčešće ispucali, nekih kremkastih nijansi, margina povijenih na unutra. Listići su zrakasti sa pregradama koje se mogu uočiti između njih i blago su silazni niz dršku. Drška je jasno odvojena od listića, kratka, dosta redukovana, ali jasno primetna, znači uočljiva je za razliku od primeraka, odnosno vrsta iz roda Crepidotus. Spada u nejestive vrste. Raste najčešće na hrastovima. Za kraj imamo vrstu Schizophyllum comune. Ona se naziva obična dvolisnica. Ova vrsta raste do nekih 3-4 cm u prečniku šešira, ima taj tipični pleurotoidni oblik i nema dršku. Njeni šeširi su sivkasti, sivkasto-kremkasti, ponekad sa ružičastim nijansama. Izraženo su čupavi i njihove margine kod odraslih primeraka su izraženo talasaste. Listići su karakteristično dvostruki, rascepljeni, znači svaki listić kada ga pogledamo izbliza deluje rascepljeno ili duplo. Otisak spora kod ovih gljiva je bele boje. Ovo je jedna od najčešćih makrogljiva na svetu. Naseljava različita staništa i raste kao razlagač kako na drvetu, tako i na stabljikama, na primjer različitih biljaka, na primjer na kukuruzu, onda na balama sena, može da raste na primjer i na platnenim torbama ili džakovima. U izuzetno retkim slučajevima može da raste i u telu čoveka, najčešće u nozdravama, sinusima ili u nekom drugom delu gornjeg respiratornog sistema. I to najčešće kod imunokompromitovanih ljudi, na primjer pacijenata koji boluju od HIV-a ili se leče od kancera i tome slično, znači ljudi kod kojih je imunitet dosta oslabljen. Infekcije ovom vrstom nisu nešto preterano ozbiljne i ne izazivaju teške posljedice. Mogu se tretirati i pacijenti se mogu relativno lako oporaviti od nje. Na našim prostorima se ova vrsta smatra nejestivom ili neupotrebljivom, dok se na prostoru Jugoistočne Azije smatra čak i delikatesom. Može se naći na pijacama ili u marketima. Mi je naravno ne savjetujemo za konzumiranje. I to bi bilo to što se tiče današnje epizode. Nadam se da ste naučili nešto, nadam se da ste nalazili neke od ovih vrsta. Pišite nam u komentaru šta mislite o njima, gde ih ima, gde ste ih nalazili. A možete se priključiti našem Discord serveru klikom na link u opisu videa gde možete takođe ostaviti svoj komentar. Očekujemo svakog trenutka da stepski smrčci krenu, a ako su kod vas krenuli, javite nam. Do sljedećeg četvrtka, pozdrav i dobra berba!